Tükünden Mastımullah bir baktırıp Mavra Tülüger Blogostoresta Ülete bara turar. Bu bile 1000 дворов ден программа онна комфортная городская среда ден программа на олажар. Это будет Соловьев Владислав Никентьевич Ланатон бу интернетер. Күн жокта барда. Манна валла анатон бияха именно за общественное пространство надо. Олар чаттар стон усунан Джон Сергей кален сыннар круглогодична жер сире баргылыктагы онтон бу Мавра көлүнөн бейгеттен бар орон эбитен теханада. Маннаттон детская площадка да бар болу, роллердром бар болу, бу спорттун жыртын ачыларга эме условиялар бар болуктар, воркаут бар болуга. Мужа мулла дереме. Оннаттон осунан бу оглох та жекерден келен ханнар Тогрук сыл ханнар сире болула. Өлен артын раз, оннаттон эме көрүлө силап болорго багарабыт администрация. Олен биги бу территорияны урбаниттарга бериптен барып. Нехленега өңөнөн орор. Буга ханнилан өңөтөн оңорор. Урбаниттар, предпринимательдер бар болукатына биги катаксын. Биги якатан бу условия территорияны технада хейттаманы бирикер, жаңга өңөн ороктулар. Онда администрация таксаңат Михаил Абертов саңат вопросқа италия хрущаптен. Бұл өңірі